Evo moje ženice u nastavku ovog videa, mali update. Trenutno radimo koševinu. Na ovom suncu čini mi se najviše ova travuga neka raste, ali neka je. I evo, stigao nam je materijal za vikendicu. Pa ćemo mi to polako. Neka je ono stiglo. Neka je tu. Pa čim ugrabimo vremena prilike, krenut ćemo sa zidanjem. Neću ja to naravno, tu će ove moji dva dečki da zidaju. Pa polako, s hajrom i s Božjom pomoći. Kakav je ovo struj, tako kažu. Jedan jedini šepa. Koliko je, nisam bila kući 8 dana, pa je to sad malo sunce izgleda naškodilo, kako bi to kazali, nemam pojma. Ubrat ću ove paradajze, u papriku koja je malo već, može. Pa ću da napravim salsu. To je nešto predivno, preukusno. Ubaciti u sataraš, u kuhanje, napraviti piletinu s tim umakom, to dođe nešto kao umak, nešto slično ajvaru, najsličnije ajvaru. Pokazat ću vam kako ću to da napravim. I evo sad ću da uberem povrće, otići još tamo po patliđan. Moram požuriti, komarci su navalili, Bože mili. Ove ću pokiseliti malo, imam još neku teglu slobodnu, pa ću njih, ovdje se mašala lijepe. Ima ovdje svega kao što vidite, i sitnih i oštećenih. Neka, sve ću ja to iskoristiti. Može u sataraš, može u... Oj, komarci, Bože. Ne znam šta da radim, da li ovako ove da ostavim da ucrvene ili... Fino su ovako nadošle. Nema veze, neka stoji. Pa nadam se da neće im sunce nešto previše naškoditi. Evo, već jest. Drage moje ženice, kako ste mi, je li vam vruće? Danas je mašallah temperatura vani, ali neka je. Ljeto je. Evo ovako, ja sam danas odlučila da pripremam salsu. To sam pogledala na kanalu Ljepote zavičaja od naše Emine prošle godine i pripremala sam po tom njenom receptu. Pripremala sam povrće, malo mi je povrće prezrelo, ovog puta nema veze, iskoristit ću ja to sve. Još ću dodatno, još neku količinu ovako da napravim, ovo je samo malo tu da vam pokažem šta sve ide. Znači paradajz, vidite kako to već prezrelo, neka je, sve ću ja to iskoristiti. Paprika, ispavade se ove sjemenke, paprike na 2-3 dijela se razreži, ovo mi je od paradajza. Ovo ću oguliti, patliđan, može i ne mora, ako ne volite ne mora. Oguliti i na 2-3 komada razrezati, bijeli luk. Pošto ću ja praviti 2-3 šerpe, ovako stavit ću pod glavicu na jednu šerpu, na jedno varivo. I kad se to malo sve prokuha, ko hoće u tegle da tako i mora duže da se kuha. I onda se to izblenda u tople tegle i malo se to i pasterizuje dodatno. Doda se još soli, šećera, začine ko voli, ali ja ću ovoga puta sada da sve ovo izrežem, malo skuham, izblendam i ja ću ovo lipo da zaledim. Pošto nemam više tegli, tegli sam utrošila malo te ne skoro sve, još neke 2-3 male za krastavice, kornišone. Ja ću ovo sve lipo skuhati malo, izblendati, u neku veliku onu tepsiju zalediti i kad se to zaledi izrezat ću na kockice i poredati lijepo ziper vrećice i koristiti preko zime, inšallah.
sataraš, kuhanje, grah, koliko god kuhano meso. Znači nema nikakve smetnje, kogod šta voli dodati u neko jelo, može ovu dodati. Eto, idem ja sad ovo da se očistim, neću vam to snimati jer to, ruke su mi katastrofa od pašte. Idem sad ovo da očistim i sječem i u šerpe pa na kuhanje ako Bog da, inšallah. Evo ga, moje povrće je skuhano. Dodala sam ovdje još peršun, timjan, još neke začine po želji, također je ovdje. Blender spreman, blender, ja uzovem blender. I evo, sad ću da blendam i ovu tepsiju i ako Bog da u škrinju da se zaledi. Kako ovo ipak miriši. Možda se ovo i ovako, da se ne blenda. Moglo bi se pasterizovati u tegle. Što da ne? Moram i to probati. Ima ga još povrća, pa ću najvjerojatnije kupiti tegle i pokušati tako napraviti. Kako fino miriši. Mašallah. Prefino izgleda, prefino. Jedna gotova. Još jedna. Oho. To je to. Ovdje neću više dodavati. Neka se sada ovo lijepo zaledi. Pa ako ne zaboravim, pokušat ću snimiti i kada ja ovo budem rezala, ako Bog da, na kocke. To je to. Vrlo, vrlo, vrlo fino, lijepo miriši. Ukus je odličan. Pa ja mislim da je ovo čista zamjena za onaj paradajz pire.
Jel tako? O tako je. Eto ga. Eto ga. To je to ako bude završeno. Ovo ću malo da očistim. Pola je 4. Večeras očekujem vrlo drage goste. Meso sam stavila da se peče. Još ovo sada odnesem da se zamrzne i onda da se posvetim ako Bog da večerim. Eto ga. Eto je super. Ovdje imam znači juneća rebra i po glavicu bijelog i crvenog luka. Duše nije čitava glavica bijelog, samo par ovih ovako čina. Eto ga. Malo ću samo da okrenem i ponovo neka se još peče. Fino miriši. Vrlo fino. Ovako ovaj video nastavljam evo sa avlijem. Ovako imam ove paprike malo koje su već oštećene. Sad ću ja to fino lijepo da malo stavim u ove 2-3 teglice koje imam paradajzuše. Imam tu još ovih krupnih paradajzuša, ne mogu sada naći. Imam ove paprike. Još jednu gajebu. Kao što vidite ovdje ima raznorazni i oštećeni i neka i paradajza i krastavica i svega. Sad ću ja ovako Bog da brzo da riješim. Moje povrće je završeno. Ovo mi je nešto ko sataraš sa paradajzom. Ovo sam pripremila odmah sad za goste da se peče. A ovo mi je za, ako Bog da, preko zime s krompirom, meso, riža, eto, tako. Da Allah sačuva sakloni. Ovdje su gotove. Još samo da napravim jedan preliv. I to je to. Su mi krumpiri, pa ću ja opet lijepo da izmiješam i tako Bog da napravim. Obični krumpiri, začini, po želji. Gdzie?
Pa laku noć. Pa laku noć. Pa gdje si? Laku noć.